ewiase ayewe ade bako amahunu ne se onipa mama bia onipa mama ne hu ahi asemu amekan mesremo atiefuo entie ni yie na afei no da bia meka asem bi se banyansafo entie asem na onfa nkwa adwendwen mu na mesremo banyansafo etie yi abadwenma ensoso mfa enko kete so na onko dwen ho ewo ni sumie so ene ne kete so ensem bi wo ho a yentena se enhwe ne enhwe han empanifo bu bebi se dia enya wani a ebetu no yentwa so na mmom yetu aseye anase dia enya wani a ebewo no yentwa so na mmom yetu aseye na eya na ye wonoma bi wo ho a yentena se enhwe han ema bibi ensi nwie na ya beka mihunu ya nka ade bi wo ho no mo a esi na se wansore na wankasa ho amma babi efiri a eba no wansizi fire no a wani bete no na afei no ahye wodan mu no manyina asemu no asechire ne sen na asemu ne firi fahen ena eba fahen abri bia no ubehunu na nipa binom nkrofukuo binom esore fa otumfo se tutu ede ne yetwea pia etwea omo ano wie na anopa awie ne anumere obeba social ni media no so no na abonofo mrantie bia omo bono kasa no omo kan mi am ye bununi no menti aseye ye kan ken a chese ye kan saadi to wono mo esa no poto ka ho a odwene ho a wonte aseye samrantie ni sambeba wai etimi so life di otumfu atemu asane omo ano omo epe na amono metenase a mibisa me ho se asante hemfo entimuntimi nye bibia emfa nuoma ekoso yi ho asante social media si emani merima binim wo ha enya atem didi o wenya de se mobile se mudi atem. You guys should come out to educate these people, these village people. Enkurasifu yi no esese mo ba abontene na mo beka nyansa e kire wo mo esanse mo wo very huge platforms a esese nkabandan sa nkrofuo wi no mo si wo mo ano na ensoso no ayese mo agi mani ena omo ye nia omo pete se aboye fe no wansan asi abrewa nkuru mafuom obubu ni pempen ena ensamo a akoso no mewura ahoyie na me ho adwiri me enkrofo ya omo hu no omo so omo ya abonofo ayese abrante bi efre ni India man a wo se ye fre no bono IGP so camera bekeka nsem fa yewura otumfuo ho ne Ghana edu baabi na se yekwa hohiehie mu a yekwa no ho no mo ma ne aeden no one na kogina eba ye no mrantie we mo eso life be dinatem na minim ne ekoso a chese empanifo ntimi fa omo nansi form sen krofo we so omo kontokwa mabonofo omo bono kasa no omo ka no mi am ye bono ni eya na mente kasa no krase na eso so no omo fro omo so omo ye abonofo ene nsem a ekoso no anu odin a esese wa won sabe ka video we bibia no mesre mo se mon sore na ne esese mo ka mon ka entasu kokko ewo obi anum mesramo munya fufuo no to na momra meto kokko no so obi pim na wampim ribi a ohunu se wunye bema samranti abranti efe ni India man wo so no wo ye bono IGP no mini baby bono se wo no wo so ye bono IGP mi am ye bono ametu we bono ni ametu we no
meka kasa ma ni nuanom obote me kasa anase no menye nuoma etesa na so so sankrofo e nuoma omoye no wo media no so no ni nuanom anase empanifo mugu santehene ho a ehemfo mugu no ho no mesra momo sore this is the time se esese mo kasa na sankrofo mo silence wo mo esanse anko baabia abusiafo ahayi akofra media subscribe my na like my fa o comment bra begu o comment section no ase na in fact ene me wura ahoyie na eye me asefem because o hwe nipa binom kasa omo kan a omo di otumfo se tutu atemu a na eye ma yoro ho pa nsem bi etise ne sese enka asantefo no minnuanom asantefo no mutimi ba abonte na anya atem mo beka nyansasem e kire sa nkurasefo yi mo mesramo mani abre na eye ma yoro ho eye masefem abusia momi yankore video no na munkotie masum nia ekoso na so uye santini a wo se wo do yewura santehene o se tutu a wo toso mienu a wo do no a sorry na gina emano akofra media ni subscribe my na like my medamase se mo be ye ne sa e de amayen na dia babo no broma so na boro ahemfofo ne bini magim ebim no magimi ko bi mesre o ya nsuso ba de sa ya nsuso panyin bia so ya nsuso panyin bia so wo ye panyin no wanya from 60 years 70 years ko wo bewu tira ne na de tie ne be so so na genge na fanyin kosi dabi sam kwase asem ne ya twitwa so sam wasem no wo ba buretire ha sam kwase asem ne ebi ni ha Yansuso panyin bia so because panyin odi wa bro ni kwa so be so say sa nipa no mebebe na sa santefo no magim no mo so okwaku so na wodi o mo abra ye abrofo de yansuso so ubatum tona sase ye fe asante asase nyira na odi afurupire ya ye de yem so san kwase asem no so tena wasante manim na di ukui na me de me ka kire sampa manfo say sa ye fe ni se samajafra no da wo diri be siri sa kuru honu won twaniti amfa na nku nkonjwa so ana ho so kura no nye mama da be disa sa ya fa ni say be diri be so huntiri twaniti ane asoja fo ba be ku hu nyina wo samba kobi mesra wo de yankan komo na ye di no na 220 ka mesra be ye kwanto wasa wan so bi wu ye na police fu awu police fu wo ka so police fu 20 yentimchi anomaba na yekusama jafra na yebetima chibi se sama jafra no ocheni bi wo sampa tawano still na uka gumade se sama jafra no ocha na hwan da bi me se sama jafra no odo to no sama jafra no ni ocha na hwan wo Ghana police ni a no bo nipa mo Ghana fo nyina ho ba na onu awu sama jafra wu DNS Ghana sama jafra so owu a DNS police ni o Jadi abani sikatia na kakura wu. Saba jafra wu a de benes. Awon ka sem bia se husuro nipa yi. Masa nipa tra wu, nipa wi da wuro nya ba. Se sama jafra no to no wu a de be Ghana jabe to Ghana se de be ne be ba Ghana. Police ni awu, ni police fo makomako 20. Nti sa police fo 20 no mu ye. Sama jafra ni cha no mu anasese. Nyo omu ni ma, omu ni abusua. Se police ni bia wo matere kura cheke abusuafo ne nyanka ne awisi a waja no Ghana sama jafra ne be kwa akoma musika obehwe abusua no aya so san kwase asem no so no se masa me to ho no media me kawo me onam san to kwa we su me mabusua ni bi wu a me ba ne madwiri bomu me mbesi ane madwiri kura bomu man did bom go baby me feel up because me my wanted kura ni feel baby me ba so kura na me sa say we me te kura na makoma se ne si me wo ga na kama die kobi hon kakra na wonya pressure ahinta sem wa mutu ho nana onye ready a nana yema
IGP. Yeah, Nana Samre Nana Otum for Dimika, Ako Ganatoa, Ghana, Mampagini, on behalf of Sampa Jafra. Senebaya, Ghana Bani, obey su government machinery. Na I use a policy for a soldier for Senate. Maybe a HM no, na Omoyano. Nya time Biana, what it a soldier for Bessie in it. Nya time Biana, what it a policy for Bessie in it. Or here, near man for Penano, or Nama, a policy for Inachi, a soldier for any Nachi. Nana, yet you, Bono Yapono, yet you. You, India, Bona IGP, as on Ambekasa, Beda, Bechia, Bonoma, Beya, platform you so. Echia, Adishie, Beyapso, Babenya, Adishia, Beso, Chiabe. One say, IGP. Yes, sir. Nano Ghana President Oko Abuchi Kase Muruni bebe to Yabushia phone bebe Guamane ore Bimbia Sikama Africa for compensation. Na baby sa Ghana President say na ne mani ho na okoso wahu se o se binum be fa be dibinum be so na be ba tua eskaba ma ba be fa be ngwahe ohu ye ne se asante hene ba ho be ka kire wo se mami police for na soja for na me nkotu ohene bi enkoku ni nipa bi wo kurom na me mfa mi nipa nkodi so na sabe o sa president Mahama da na adwene da ni tirima he will never go on kwaye sa ankwase asem no. That's something I'm trying to say. Sir President Mahama feel say adwene da ni tim sabe me nkasente ya no. Wo dwene ehu se nipa ya okodi ade onya de hye na edi kan obi force apushi nipa bi tu omoso ama nipa na be di omoso. They said we don't like this person. Wo se fatuo ne mmoba ma me nkokun kurofo no na bi ni omoso. Kingi ema we dem free say abandada na otwa mu no. Say abandada ni say ade a omo ye ne nye. Enso Serikanda party me de aso ya former Jafra. Anana we dey free one. India meba o se me nka abandada no. Nipa o me bi say o say me say President Mahama on timi nya sa. Me say abandada no. Say na nipa na omudem no. Na adwene na edatire no no. Na nya adwuma nti na Ghana fo ye hu say sa nkrofo we adwene we ni nya adwuma. Disa mo to ho because India nipa memeti ha wo nso to wa adwene ye adwuma yi. Nti ubetimi aka akire o me say wo fatu ama obi say kokun obi papa na fa wo kwotena wo say wo papa no wo gidi say India abaye sa nkrofo na adwene ne nya adwuma na omo ye sa nkwase na Ghana fo tena se ene ye hu say nkrofo wo mo ba man mo say man no ye mpe wo mo ene ye tu wo mo totwene ye enti sa won so fili say adwene da wuchiri na adwene se nipa ene wo akogina international yi ka kire obi say slavery yen ka say ye crime na ye njigire mu a na wo sa na kofa tuo koma obi say onkwaje na onkotun obi papa na obi maame na obi num na ye medi hina e wo krom a it is bullshit. First of all ne am me person me tia say ne asi atwam no atwam and it will never happen. I am saying this without authority. Sha erintia empani for che say ye ni nkomo ne ma abunu fo nyinante because ye fa hye suma say sana indeed ekwotu ha obehu say ye ka ho asem. That's what I'm saying. Yeah, once me ba so American kan asem ya kiro we na ye guso aye keka na foforo abesi ma me kan asem nkiro he tie me last time me ba ha kan asem bi say ne betimi asolve ade we no yes hard bron champion na mo ya enne say agu no enchere me kire wade bi wodo pa na kasa we American tie omo besi hini na mo frɛ no wi aduma se hini ni wi a fear play case ni be start kuro bi a ye frɛ no mo so wode atonie another thing be sana start wo ho opa word we America kiro no hwe na ye besi. It is going to happen live and clearly. Ne ebetima so of sa de ni say ye na bonofo na ye jitu na hemfo na omo wodu no omo be sole agina omo na so say agina me ba India na me wo because me catch was say me no me odu time bia me to am ye me meditation kakra ye ma ade. And that is what is going to happen. A basic life am wan kase wan the only thing ebetima so of sa de ye nanam because akwa ne person o plante niam bi wo bono ho ne nti a ho pese o ye sa de ni say bono will never develop. Kurobi ya behu se ntokwa wo no obi wo ha na beka se o na Mahama ye sireni ade no develop ho e na bawumi antimi wo hwe na nti ade sa ne ma ne ye instability na wo area ho no nti wo gidi sa president Mahama bekwa akosi hospital esi ba bi ne se ntokwa si kakra bi a ahensem bi di ntokwa na eja atom $200 million they won't do it sa apna ni bi na kwakudu e pushi wo bono no sa na bono develop
nti so wo ye ohene no wo ho na say dipa no pushi sa de na enunu muto e di problem we aba na ebetuma asolve ne bron champion no sa hemfo no mo aka ne timi kan ye ho bom ne yesi ye agina no bi si o be ma ho a India me too a de bom ya meto form no ye de ball bi wo president Mahama obeti ato form ne ye hu say obi anye be manse ne yonko wo Ghana wo no that is what I'm trying to say that is what you need to stand up yan transe say wo be na obi akose say bi na kukuru ne beti no na ho me kan se obi wo ye hwan. It is better to die like a woman than to live as a coward. Millicent no so enisa ya to abama no because on ne papa ni be so jagusa problem. Me catch no, ube hu na yebesi. Mami amo calm down. Sa say no. Ni kan du so a ye beka. Wo de adamoma. Yes, me as my maker, yes, I make a film and it is going to happen live and Kale. But the only thing I bet in the ass of us had in Asana Maker, Johnson Abana, Minimudin go, I say, when I say, Mamma, why you think I cry, yeah, can you wrap up why, Miss Rao may wrap up and I may pass a meeting say, let me patch one of the Sampa or my henny. On one in an or Kojia mine. Nana ya osa modia o ye man hene wo sampa obient me nsisa no obient me fa hene for so nso obia so na India monster tinka bon champion ho asa yes ah ne ye beba no mo de meti ana me no udi nkomo wo beti ase obi nto aso bi me da se Mr. Eric wanya so ache pa Mr. Eric pacho facha me why Mr. Eric me pacho bi ho Mr. Eric oh Mr. Eric Good evening. Good evening, Mr. Eric. Hello. Me pacho yete o. Ahai. Ai, friends, abusianfo me cheche am. Me pacho ya joso. Ade bi ko so na me nso me nipa bi a disabisabi yenso ye bonofo amoja nso wo ye mu. Mbono no aya na aya ya mafanche me. No problem. Sabi akura bi a omo blada. Ye papa ne ma me mo blada. Nutimi di do ma hinatem. Di suma ma hinatem di timi di. Sabi bonofo amai. Friends mpanyimfo atem. No jai asante hino say Ghana ye ne de sika kofinti wo sika chen obi a nanso ebe otu kwan de a obi pray eno kofro na de tu kwan nti se lipa no kana kure se ade adwene be mpa ne dani tiri wa kudie nipa bi a sabi oye nipa bi oye jimifo tumi ni kwa buya oye bia oye jimifo oh me pacho wo de men ko ho ene nkomo yedi yemfa sa level no se sampan sense na akọ Ghana mampanyini ho se Ghana mampanyini mowa no na yentu okoji aman na yasa modua na onfo Jafra emesi so sanko mo na ne nkoma o kodi ye no to ate ne abonofo ye kware ho ntoma se emma me yawe se ni nkrofo bi mu wala nso no mutie na all kan ni na no wa wadi kan wo ahimfie se gazette bi na se wo no anje ntuma enye adwuma na obi a watena konwa so ma oman oba hemma ne mpanyimfo agina tuma ta konwa so almost 20 something years abla o ya akora no obi ba ya so yo hene akomanhia akokeka asem ba ya nko ekwa manhia ye kan ya ma na nasa modi adi bem na ede na asem yes na tani asem no ma asem yes ya gazeti asumasi nti no no yo hene na gazeti obi no yo hene amamra ben nti ye gazeti na ne de be sisi so yo hene ne nkonya din di sen ne na oba hema wo hifa akobi ni konya tuntum wo hifa nti asem na boba no ye brunfo so bi sabi e obi a yekonko ye nim yenkonko ye chi omo ya aware da yes nti so my imagine o ma sampa enkosora sa so na sisi a o ranke Ghana hanya o ranke galamse ya asanse regional galamse o masase ase saade no dia turutirima opese bononso no ofa bononso eka ho na enye adwuma na enye adwuma china na president Mahama no sabi
badwene ba asɛm ɔka no otumfo akɔka kyerɛ na ɛnyɛ adwuma na ɛnyɛ adwuma kyena ɛnɛ ne ka yɛni bono na bono nkyɛmpem no ne yɛnya bono mpanyimfo wɔ hɔ ne yɛni dɔ maamahene sumamahene wɔ hɔ nti na ɔmo deɛ ɔmoanom na yɛ ɔmahene na ɔmo kasa kɛkɛ Joshua yeboa me pacho mama request why mama request am fa why Mr. Joshua me pacho yeboa Mr. recommendation Joy yanko ene emre na tia yen mama ntem Joy yanko na bura hifiem na bi sister amaso wo soro na wie mama je me tia na amaso wo soro yes Joy yanko sima me du na Obatima sin na wa fa bio yo mama mo ma teme da se okay mama ambo kan sembi ade se unim ho a ho sere sabi mpraduasa mre tintintintin sade mre ya kwaduri na yewura mama wankasa wakoto wanum tuo ewo UN ama Caribbean powerful men like Mr. Kafra Kambon oye Trinidad and Tobago Emancipation Committee chairman Pan-Africanist powerful men omo Caribbean nyina som pintin sa asama waka no esefata na sabi otega na manim jeje sankwa tonkwa som no so dia na mama pinwachi cobra bio Pamela se sa nkwa som no atwam ma yewura mama se odie obehwa bono ahemfo na be ya ho no benye different from kwakudua na otikumase hene kumase ho no sabi mo papa no ena omo tenase ena ye chiche regionum na bia dane mane na odi se na ne papa kwakudua pesa oyo no wode ho akwa forefore wonya president emma asantio dwene ono ho wonya president makwakudua one na manhia hofo sabi mpraduasa ye na yegu bonumani ho ye ne ya hemfo no yenso ye contribute to Ghana na oda no manfa utumi no se wo yama utumi nti ubedi tumi achi e dia back nipa baako ne selfish being ama nipa ewu sainti wako yeden wako back no wura sura yi bo ho modern na dwene na se wan dwene ankwa akira yenso yan dwene nkwa akira o yen chere ho efrise yen dia ye bronchampen duadua kwa ye duadua hwene woyo ye dindia madinka maka senyen nanja mesana timbium sro manento nanaji mambadu se sabi mpraduasa ya wo hono media nana ka kire nso obi nkire biase sa papa ye frɛ no obribu ahena da bia osora ye firi ha na o kire nkrofo base no na nam fra na hemfie misa no de ntia oyo sa na ne right ben no wo edi kire obi na se ba bi o free na nanom monsori o na de ekono enko yie edi se na kwatwa party se obribu ahene sabi nana tiase ankampe kamema nana gubra abranti etu tisunsa kaibe yie no bi kura no hwadia wa bepini hu adan asia ne se mo joy na dia yo sampa na obribu ahene dia ne be different topic nti no rapo apa ba sampa na Brahimano besia na mom ne mpese yewura mama tiase ne se onye president emma manhia enti se manhia fo bebo pini na bebo pini ne downfall
ndamasi me pa chaw joy na ya tene nka wa ha no joy awie bura himfie abusa panyini Yo, minua oho te se. nyame adum o se de wona na otumfo awie yo se ba bia duru ye Ghana mampanyini asoye se Ghana mampanyini nka bi ma no na minim se omane akodi o se omane tuo se omane asojafo na se na be ya sempa jafra se yemfa ntum efi se oyede ye di betum efi se afun Ghana mra na minim Brian fa yetio Yo, me da se pa. Na obi suggest say omampanyi ko nkran no okoda otumfo ko nkran no okoda omampanyi ase say o use ni nua machine ana say ni nua aeroplane sabi say obenya bi adanase a I don't think say nka omampanyi ho no nka obekọ Ibrahim Mahama ankasa ho because ono mo ne odi play ni ma o enye omampanyi ankasa. So what it means ni say to say na India ma work and what it means ni say okọ purposely for sampa issue no. Yes. Yeah. Na wonim emra otumfo na owo South Africa no. Se obi bia na owo platform iso na utia nuan masantefo nsema omo kan nyina ne se omo twene ama otumfo aba na otumfo aba ma order na omo nyina amachi akosampa ho intimidate kora de na medie I am waiting say nka otumfo ba yi na nka one na Asante Defense forces yi ena asantefo omo te platform isu yi nka ba this time meaning say omo na informa omukita tua nka omoko sampa na minim se na omo pese omo chesa Asante hini wotumi ewo Ghana ha nyinaa na nka minim se nka obekọ Jomahama hoso akọ kire ne se ebia onhwe na oma Jafra omra bedi hene ewo sampa te se ni minua ba ko bi kan no opa Asante hene pa onko Nyankopon ankasa ho no onko report nche Nyankopon ankasa onko report nche Nyankopon ankasa enya de se Jafra obinya sampa konwa na di ne adi china there's no way obitima di sampa konwa because enye possible na ye kan nyina no minua kinji kan asembi eno ne me sana twe nyina ya dwene asi ho so when we say na Asante hina o ye nyina no entitimu a opese oba ewo bono na nansanya ye nananem bono ahemfo kam ho boma ye say ye bono champion council alliance no utimu say edi hu bi aba papa no ontimi nya kwane enwuram bim ye besre ye nananom da bia ye kasa asemi bono champion no say akwa ye de omo ya se kakra bi kwa afini omo ko meeting no omo nko the next meeting bia yes say nananom say omo mo ho modene na bron champion council omo famila na MCP na committees mrem na obi anhya se enye na adwuma na me de India kakra meka ne se obia mohu ngidi se John Dramani Mahama owonyansa ontimi prevent Asante hene se omma emfa na se metu nanim obetima ba de wasma ba betu nanim ba mengi ni se John Dramani Mahama yenim biye na dia ba bono bromaso na boro ahemfofo ne binima jim ebino no ma jimi ko bi mesra ya suso ba de sa ya suso panyin biaso ya suso panyin biaso wo ye panyin no wanya from 60 years 70 years ko wo bewu tira ne na de chie ne be so na gen na fanyi kosi david sam kwase asem ne yatwitwa so sam wasem no wo ba brotire ha sam kwase asem ne ebi ni ha ya suso panyin biaso because panyin odi wa bro ni kwa so be so say sa ni pa no mebebe na sa Asantefo no ma jim no mo so kwaku biaso na wodi o mo abra ye abro for the yen so
Ubatum Tora Sassi, yes, Asantia Sassi, and all their full prayer, yet the young so some passasem. Then I was anti-manim not do squee. Now maybe they may catch the Sampa man for say, Sa, your friend is a Sama Jafrano. That was the best city circle when you want Trinity and Fanam, who could just one who so crano, your mama. Hey, don't get this out, your friend say, but the best of Trinity, and I think I former Baby Kuhuna or Kobe, Mr. Odia, young Kankomana, Yedino. Now, 220 take Mr. They are going to us away. Be wooing as police for woo, police for walk out, police for 20. Then Timchi and Nomaba. Now, Yokusama Jafra, not your bit matchy. Says some Jafra, watching you, Sampa. One still now Kagumade. Kobe, Sama Jafra, or Spot and High. There be Mrs. Sama Jafra, or Dotuano. Sama Jafra, Nip or Chanamai or Ghana. Police in here, no Nipamo, Ghana for Winner, Hobano, no. Sama Jafra, dear Nancy Ghana, Sama Jafra, so dear Nancy, police in you. Dia Banisi Katia and Kakuru, Sama Jafra, dear Benes. I won't cast them as who's really pay. Massa Nipatra, Nipa, we do Yaba. Sama Jafra, not to know, dear Ghana, Jabeto Ghana, dear Benny Ghana. Police in here, police for Makumako 20. In this are police for 20 no more years. Some of the furniture or more assassin. No more or Munima or Munia Busia. Eh? Se police in Libya or Mark Telecra check a Busia for Yankane, a Visia Wajan Wagana. Some of the Fran Bacco Musica. Or Bersia Busiano. I just saw some Passia. So he says, Massa. Me to one media me go. Me on am santo kwa we su me mabusu ani bi wu a me ba ne madwiri bomu me mbesi ane madwiri kura bom madwiri bom go ba bia me firi opa because me ba na bia ma I wanted kura ni mfiri ba bia me ba me twa so kura na me sa se we me mte kura na makoma se ne si on kakra kobi me wo kakra kama die kobi on kakra na wonya pressure ahintasem wa mutu ho nana onye ready Nana Yema. Right, IGP. Yeah, Nana Saturday. Nana Otumfo Dimnika Ako Ghana Mampanyini on behalf of Sampa Jafra. Senebeya Ghana Bani obey su government machinery. Na I use to police for ne asoja for sene. Maybe atwam no na omoye no. Nya time bia na wode asoja for besi hene. Nya time bia na wode apolice for besi hene. Ohene ne manfo pen no onama apolice for ni nachi. Asoja for eni nachi. Nana yetie o. Bono ye bono. Yetie o. Yo, India, Bona GP, Azon Ambekasa, Beda, Bechia, Bonoma, Beya, platform iso. Echia, Adishie, Beyapso, Babenya, Adishia, Beso, Nchiabe. One say, IGP. Yes, sir. Nano Ghana. President Oko Abuchi Kase Muruni bebe to Yabushia phone by Eben Guamane or Bimbia Sikama Africa for compensation. Na baby sa Ghana president say na ne mani ho na okoso welcome. So say binum be fa be dibinum beso na be ba tua escaba ma ba be fa bengwahe ube o sa o ya ndi oduru bi e kasa fama aye kabia na wati ase bi say ne ye ko kafro ya na nanu ma be di ba kire bonoman ne bia ndi ase nne asem bekane yeti a yeso ye ka bi se nanan beti ase a ngabi a sa mmiri sa nyema bi onzi bi betena se aka se abi a se no te se ma abakọ sende oyeda oya ho bi uhe ni bi so ba na ona na beka kire we sa ne nso nana
mabusuam de obeka kyerem de mo ma ka nana kyerem ya na se rapo apona obi aba mre mi na ma mi amo wo soro ho na fe yen hwe kwana asundwe be fa so a obeba sampa na obi bia ntimi emfa Ghana bane nensensem emrem yedi nkomoi na na otumfo aduru Ghana bane asoye ministries and presidency on behalf of Sampa Jafra. Thank you for Rosu Sana Ebeya. Ghana bane beka aseni bi ama no honkomo ni yedi. Na Ghana bane betima yesa. Na na yema. The man be seems so. Best than ananom say betias in bono mani bono wura otiase. Bono yedi ahivu gesie pa dini say beso ben here ben drasema sa ne ma ngoso ndawase bindo aso no. Medase yeni aba na na yema. India. Ai. India. Mande for mama more in person because I am. Mami amo. Aja. Mono IJP. Mami amo. Yenya presently was it? India mania jo. Me, my boat to hidden in Dabi, because someday, not day, no 240 my. And the young how no 240 my, also in Kamako. Ghana Mampano. Say, Uncle Sampa, send me man. This are going for Yanyan. I'm not Mampano just an Asia. When we are, not a Papa Pamba. Where they are going for Mona India. Mexico. Mr. Posikidio. I'm going for Yafu. Jumping that was it. And only a appointing a puano. You bet yes, in for Yafu. But the back of hands room, the end dim pooping, Capoya Pubi Haya, Botum for any mamma, sweet I buried a better. And if you I'm some papa, Nafana for when you're hanging on my home, Elako no, Elakoma. Abrum for by your hands of my biajo. Maning when you're named Mema, Ananasa. Mema, and your Mema. Hey, Grandma, I said I want to go say, India. And the other born to hidden say. O tu work and do your peer well to them. Oh, Nana back and be a crony, a becookman and up on Bernie Otto. Nana no fana for so better working. Bamfa Mohokwa. Well, who say, ne President Mama, you know, yes, she ever baby. Sabre Caribbean for Europe for a he for Banyani Pabio, President Mama Nibenyano. So I know the Ongojina Nanquasum, one near Bam, Ongojina Nangwadaya Kamaye. Nasa wusa ni pakroya kwabrania tweseka jinaya so haya media na watwa ne hu haya media na bedi abo hapa na natwene na nasi ope hapa nasa sa ni pake obegina wanim abesro se illegally wa kosi hene enti no kwagina ni pakroachi nasa wujetum abasampa manim bunu manim abaya sa ayomna de wei awudi senye na se wokro ya wokogina European the whole world yanim se wo sana corporate justice ya sa na se bibibia ofi se ya fa no nye beka ya no atum enna no de ye wo ayo global world mini ba bia India kakra metwere kura nde brawo de beko anya hwe no Ghana ye nyina ye ni nsasante hene na himfie ho tete ya nananom na betwitwa wona ndinim ne nsa keka obeno no ufa ketechwa wokwa because about twitwa na ndinim ayo disable wokwa na aketechwa ki okuruhuru ni nyina inhumanity injustice criminal activities yakoso wo tumfu ahimfi yakoso wo manhia ekoso wo santimani mama nkanwie ye slave trade ehwan ye kanu so uyi samoro ya kodivu amani mfiri hwa eyo tumfo santifo the whole Africa no ana West Africa na ya sante hene ana se
santimani ene some oro ko divo bene beto ne nkwa Ghana nipa mienu peye nti adenti amama wuni yenu nyina na wunya ntaka osane ma mi ametifie no mi grieve mi su guma kumam won solve mi problem no na mo no dia wa